Lumbajong Development Block angkang PMEY Johem kikim kirang kapatang sirak jiapan EE uttom tok bilapen JE manik kiso tumpen perang kia mai kipa. PWD Department atum ahok perasai kaciklen piajok West Karbi Anglong District MP RG Kapalangno. Nile bahawar kidu kilak lapen himi bia tumpan huya klim kiron. Karom Karbi Prime Time along penny leader sinjo indicator pi non birtang ton pen arjuik tha. Lumbajong Development Block angkang PMEY Johem kikim kirang kapatang sirak jiapan jakong ni phai kri porni Lumbajong Development Block IE uttom tok bilapen JE manik tiso tumpen pherangkia mai kipa. Pherangkia mai long Lumbajong Development Block IE uttom tok bipen kapachini pona teng puluti kadu kabi hum pharupli PMEY JM su kapatang ti dolang lasi la hum pharupli PMEY JM su kapatang sirak jiapan pini pherangkia to mathengno beneficiary tumphan chuningri kidam tang 2016-17 aningkan pen non anki hum pharupli PMEY JM su Lumbajong Development Block angkang along kitang ti duko lasi la hum pharupli PMEY JM su beneficiary lapen facilitator atomaphan kitang te hem kidwanta kapatang sirak jiapan si chuningri pon niliga chini tenga whole block la gute a block pen 400 do koklo awas tulung whole la 16-17 pen senglo kita tangga tu ulo ni tunggal target ke do umati tung ke target ulo ke tang kita do ulo lasi janili tum dak Lumbajong block angkang kapuri an PMEYG ahem tang terek lasi la beneficiary tum sida fan sitame mandalang tulong ka cerap tum facilitator tum tame prabjin pen lahaya hem patang serak je fan si choni rilo ape nilitum abatai lo nilitum hem sport long adam dam ta choni ri patang serak ho ku pena batai lo meeting da ke phasi patang serak ho ku choni ri tik lo te bon kana me tum bang edhe ka tum bang claim play bapang pangkre we ason sido lasi lahai hem nang itu methang kambam methang ades methang pilthe methang jati atum pan paunuti pan kumakhara kado kita patang seragara kasonte meparji ateni litum angsam menta presar dogolo lasi litum ta angar chak an ba angar chak bomlo andin ta tani litum ta on ida ta hai bomwani sikala sila nang tumpan nili Lumbajong Block Executive Engineer hoi pe nang tumpan kado ko bita chuning di thu ako puthot chuning di thu padi krim lo nang tum lahai hem patang serak ji khamsi chuning di lo ani ke hot mane ani ke hot nili tung ani hot til lo prang meta notice bita pidam lo batai lo timeline ke par til lo dalang tumang pangkre jiwe la pujo tumang lahan la lagi patalang itu kan aku puthot chuning di lo langsung mana prabjin me patangi pan chuni Athe non akimita nangkeleji do olasi non kilong tanga hemjong si patang ti plote akimi ke hanga tumaba kasik sak dokok ta hai pusi Lumbajong Development Block IE uttom tok biben phirangkia mai long ningje Athe lahai bus tangte pudang de mo ani ke ding ko mo next phase bang ke aprang hem khane ke patang tele pura mo ala non kilong ye tum da do ulang la tum da long dum de dana ko lahai lam ta jema sanang ko field dam pen data and data nili tong tipat tala beneficiary tong pen la penjite nili pulo contractor ba middleman ba facilitator tong pen ala men cerap cheto te pulo de rasan nili tong pakang me nili tong hin ke kitchening rian chalo je nali tong madule laso ahem so kim kerang na cerap tong anbang pe nili tong block asor long block staff tong pen chiki than pen so hem so jin pen alam kilam ho be pen itu na sohem tang deadlang po lapet alam pa jodi korma po nasi ini tu hen pen West Karbi Anglong District MP Hamre na rong supia phan kachithang nayang bong pen tuar mission kavita isonlo kidam tang ningkan si hiniang bong pinangan na tuar krongki silang ponlo ponta rong supia lo kiong dong sai hem kidama tuar an asapta kasilam le dada jok ador kiso kari kido tomason ki sai heman kidama kisung kido an pina birta pherang ki hondor kropen birta ang pale
Laki Soil Conservation Hamron Division Asaihem Kidamato Warlo Ninkan Kebaga Prang Pensi Chitharlablo Bonta Kasalam Thu Proyasai Kiklem Tekdunong Lipinla Laki District Agriculture Officer Asaihem Kidamato Warlo Longlor Pur Edamat Tuwar Kebaga Hirkitam Kachela Dapat Kisunganinkan Dopiklo Sitami Asabak Kasalok Thu Projapan Alama Matsi Avila Laki Deputy Inspector of School Asaihem Kidamato Warlo Labangso Asaihem Kohan Ma Arta Laso Tenglo Atowarta Barla Chala Porohud Ason Ke Kari Kaparlu Chitoro La Banki PhD Executive Engineer Asaihem Karlu Atowarlo Towar Kasalam Kavipin Ninkan Inkoi Susilo PhD Colonia Lo Towar Ajak Mitar Harohini Bagduji Harlong Boroi Saidi Ajok Kachelat Kisung Kohan Make Kipo Tumsi Chinilo Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary Officer Asaihem Ta Towar Keba Kachithar Etke Ajur Ding Piglo Kasalam Ke Aphialam Lo Silam Pruiji Puanta Arjudunongle Hamren Arong Supiang Pong Chit Kido Hamren Municipal Board Asaihem Karlu Towar Amatak Pinangan Kebagdo Lata Kitheklong Pinangan Ani Dinglo Lasi Lahe Asaihem Kidamatowar Alon Kavida Dajok Rong Supiara Je Kamurim Sangason Si Dukoklo Kidamtang 2016 aningkat pen ke Hamren Arong Supita District Hempilo Bonta RJ Amumang ke Subdivision Headquarter Hutpen Thangnat Kacheprekdam Avida Rasonla Nijang Karbi Anglong Dongkamka Municipal Board Kaparlo Ward number EC pen Poan Kidam Kibangatowar Tong Sekot pen Ajam Kithiatowar Kasalam Pon Jiaphan Jakhong ni Phai Kri Pliarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuleram Ronghang Dongkamkam Rong Supiangkang Kilangchari Kipedo Dama Berta Pherangki Kelvin Terang pen Bertang Pale Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuleram Ronghang Arjiding Kruipen Kemangpon Dongkamkam Municipal Board Kaparlo Angkang Kachilengatowar Ansosi Kapamat Pon Tujephan Kilangchari Patopon Kidamtang Jakhong ni Phai Phoni Pang Tek Tek Theatum Towar Kopli Kachatok Thongnong Bea Biria Longpen Ador Kido Amir Kang Hupon Lapadim Puthot Kapamat Pon Tujephan Kamatha Pon Pidetki Ningduklo Pusi Chirok Togara Tumpen Ningje Non Malom So Porphan Bertamung Ton Pasana Archa Coaching Institute Difu Karbi Anglong for students preparing for AEE, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archa Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781425/700-2283-004 or call 700-2322482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Choral hoy pokchokor jinjin da nangna Igar koy bong manay wangsarak thane pokchokor ong Pipo na bong. Pipo lote Igar koy ni pokchokor luti men duway nang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong beng puji mini Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Jiro anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahenlo Alon Medical Store Kicheng Si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy Labangso Pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponichi lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponichi Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along humring tame
Dihina mo phi putat berta lamang thlo. Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ki parlo piniani severang bong long pho ronglong aki joipen ki boidet lapen hemipia tumaphan panonglor pen kovia klima ki joipen kirona berta pherang ki pitorteron pen bertang pale. Nilip ahabar arni severang bong pungadong langsumipi risakhidi toku langsu lapen borjan rongpho rongalong ki boidet lapen hemipia tumaphan KC CEC Barnabas kiling hinpen kovia klima ki joipen kirona long KC Chukihala head branch me phul liu tiso dhoni tiso KC Koilamati branch me phu Rafael terang podium tiso lapen KC Bukajan regional committee along klembang phu Elvis rong hangatun chirap chitodon lapen kovia klim kirona mai long risakhidi angkang SGB suren tirang lapen rongasar pun chidongdo Klim kiron pon lake ladak kiduk det mate kavedet hemipi tumansi nil tum ron pon lo basi ladak pini ni tum kiron pon along alis nil tulong kido hemipi tum don thong kep do basi don thong kep tumansi nil tum pini labang so kowe klim kiron pon lo la don thong kep la i don ben ko an rong ang sinan tum pini nil tum bangke adon mate nil tum bangke kado kawita kawi saidi penak la peni tum dak kido kalau dia masih nil tum bangke arong bang hisap silo ni tum bangla pun an ikhi doan bang sini tum lang tum sami ron pon ko we rong pena kapre to nan tum kiron kapajir pondo mo pini nil tum pini ya bangke nil tum ke kiron pon ke pajir pon po bangke nil tum bangke pini bangke kowen arong kowe klim chot la pen nil tum dak arong pini la bang so amai long nil tum kiwang la bang so kowe klim ke ron amai long ni tum kiwang pen ni tum matela so prang pen sami ni tum labang sorong along abang ke ni tum kiron pondolo lake RCC ringwell ladak ni tum pinangan adi ni tum kibi pondolo lapen ladak ni tum pinangan khela son bendang long ason sore tum kiron pondolo tenang tum pinang 2021 ningkan ke melapu borjan ahwa long ke kowe ron kiron ke pini kiceng silang mana tum ni tum pini abang ke kecengsi pulwe pupe sitame ni tum kado ko bang ke ni tum pini borjan along that kali that ni tum kiron resak di long tamini tum ron pondo lapen langsung mi pilong samini tum kiron pondo asini tum pini rong thom arong abang sini tum rong pondong thom kali lo ladak bangke borjan lo ladak sini tum bangke pini toko langsung dolo lapen tum ngadong menadolo Ni jang Karbi anglong long ipia rong along jakhong ni phai kri ke thomani karletang arlisteron pin ningkan ke thom ki chok karliani melor ki kai pen kachi ki moasai ki pe dupona berta phrang ki kelvin terang pen bertang pale Kidamtang 2018 aningkan jakhong achiklo ni phai kri hiniani baithalangso police station ke paru dongkamagam police atpo sangkang long ipia rong amikar harmon rong hangachor arlisteron piaphan inut otlangnu khonsing rong farsi afran armuddello Kalitang arlisteron pi dongkamagam along kido rongkhang development blog along amina asai jutdet pen henkache dambo mahutsi laso huni chitong nanglo adai kido khonsing rong paraphan police atum nep ingnangsi hamren district jail along bengchoklo otlangno kachuklem khonsing rong paraphan nonanta kangsai ning thiklong kalilang pusi rong arada tumpen ningje otlangno khonsing rong paraphan akai arjon hem kang samalong bengbiar nang chiputa hada kido arong arad tumpen ningje rinti Nanglo ledan ya lagale nanglo londen nitum sarumar atepsi nitum hem kita hunisi apran kita enam datu nilitum ke sarumara ke natum ban bangke sarumar dat arale atong lesaton aton humrisi genum net dansi sarumar tuan pakhilot Nangko, lai berada panai cerina calon mamuni depan sini tu pan, paana prana yang dia po, hindi kaya long kaya so menit pan kehem pamang long dan aku tusi yang cuni dan. Nang liante acora teng pen kopine puing tung. Ni ligi puya bang kaya lalo, ahok tema ni lipan thang April liar wali lapen, alang lila an li cora pana prana muna karmut pi. Lapen nili phana an nili honduk honlak nan an inkane thom ke chok sita meni la adane nili chor phantin yen nili akisung osmar jangre ti private ke chelana na asona kisung na papu na ka papu amuni phanti la ke monita gali hi ipina ka posi sarkar tum disi office tan pusita me alang kayalo mag hadak sip pijur nai hadak sip thi nai pithu nai apa cia bang pu amen thani gimala apa cia bang pu amen bang ke sondorong phar pu mayo arong konat arong rong piong hiarong khonsing rong phar ni kai o mas amen mata irtang tung te amen mata ni pul tung te si jute nang li tum sor lu pen ako pine puing tung lang ma lang li kapat cia bang pu apan
Masuk korsing, ha? Korsing lompa. La inu no dapan ke nilitum sapi marahin atu penta nang lo long lelo pasi sitapi bek nang polake. Nilitum mapan ko ano le bangai. Nilitum mapan ke klem kita. Aporte apansi alang meme henono nang pem meglang no lo lang no klem det apola sinitum sapi marahin pen anta apran pasi sitinang. Pini Karbi Prime Time ke lapan segang ton paglo 2 mi thagmi kurang tu.